Cyfarwyddiadau. There's a word, isn't it? I see a punch going on. Yeah, come on. Cyfarwyddiadau. Where's the punch? Cyfarwyddiadau. Always last but one, see? Cyfarwyddiadau. Unwaith eto. Cyfarwyddiadau. Da iawn. Cyfarwyddiadau yn y dref, in town. Directions in town. I always get lost. Dwi'n mynd ar goll trwy'r amser. Ble mai? Yn y gogledd? Lle mai? Where is? Lle mai? Ble mai'r... We tag a little where is the. Ble mai'r bank? Where's the bank? Lle mai'r bank? Dach chi'n mynd, this is the directions, the cyfarwyddiadau. Dach chi'n mynd, you go. And we've done T, so it's not dach chi'n mynd. Rwyt ti'n mynd, rwyt ti'n mynd. Yeah. Or we can give a sort of command. Go. Ewch. Or cerwch. For the familiar. Ewch. Cer. Or come. Dewch. Dere for the familiar. Now, cymerwch. Cymerwch. Do we know what cymerwch means? Take. Take. Cymerwch or cymera. Iawn. Take. Okay, so they're all sort of the familiar ones. What isn't so familiar are the terms maybe that you'll hear yn y gogledd. Ble mai, lle mai, like we've had, dych chi'n mynd, yn y gogledd, dach chi'n mynd, you go. Dach chi'n mynd sydd ymlaen, you go straight on. We've got ewch, or cerwch, yn y gogledd, ewch, or dos. Completely different, ynddo e? Dos. Nawr te, dewch yn y de, dewch, dere, o dowch, o tyrt. Tid. Iawn? Tyrt. Cymerwch, take, cymera is the same. Iawn? So, ewch, I fyny, I lawr. Lan a lawr. Lawr y tyle, lawr the hill. A rhyw, y tyle, bryn. There's all kinds of variations. No wonder we get lost. We don't know where we're going half the time. Now then, heibio, past. Iawn? Heibio. Dros. Over. Sydd ymlaen. Straight on. Now then, to the left. I'r chwith. I'r chwith. There's a little lilt going on there, isn't it? I'r chwith. To the right. I'r I'r there. To the right. Wedyn. Afterwards, isn't it? Wedyn. Or we can say yna. You get to your destination. Then we arrive yna. Then, next, we're there. Iawn? Drychwch fan hyn. Y tro. Troad cynta. The first tro, we know what troi is. A tro, the first turn, turning. Yr ail dro, second, droad. Y trydydd tro, cynta, yr ail, trydydd. A tro nesa. Now, we've heard of tro nesa for next time, haven't we? But a tro can also mean the next turning. A tro nesa. A troad nesa. Ar y chwith, on the, am I right? On the left, ac ar y dde. Mae map gyda fi fan hyn. I have a map here. Siop y pentre. Philip. Yep. Rwy ti yn y siop. Siop y pentre. Yeah. Nawr te, dwi eisiau mynd i'r eglwys. OK. Ble mae'r eglwys, Philip? Cyfarwyddiadau, os gwelwch yn dda. I want some directions. Dewch ti allan y siop. Dewch allan o'r siop. A trowch i'r dde. Trewch i'r dde. Trowch i'r chwith. I'r chwith. Yn Iawn. fein dy fi. Ia, dim problem o gwbl. Dilynwch y prif ffordd. Ie, dilynwch y ffordd o sydd ymlaen, ie. Mae un trowch i'r... Trowch i'r chwith. Chwith, trowch i'r chwith, ie. Trowch i'r Where am I going? Am I going past something here? Oh yes, haibio'r ysgol. Heibio'r ysgol, ie. Ding, 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 ding. Ar ail tro, haibio'r ysbyty. Heibio'r ysbyty ar y dde. ar y dde, da iawn. Sydd ymlaen? Y tro nesa, mae'r eglwys ar dde. Mae'r eglwys ar y dde, da iawn. Nawr te, John. Dwi yn yr ysgol, a dwi eisiau mynd adre. I want to go home, ond dwi wedi colli fy ffordd. I've lost my way.
Nawr te, ble dwi'n mynd? Cyfarwyddiadau, can you tell me how to get there? How do I get home? Dyma'r ysgol, dyma'r tŷ. Hwb Park. Heibio'r parc, ie. Syth ymlaen. Syth ymlaen, syth ymlaen. Trwy chwith. I'r chwith, ie. A dyna ni. A dyna ni. Felly, lan y bryn, lan y tyle, lan y rhyw, whichever word you want to use for up the hill, lan I lawr, trwy, heibio past, dros, syth ymlaen, i'r chwith, i'r dde. Iawn? Y troad cyntaf, the first turning, yr ail dro, y trydydd, ar y chwith, ar y dde, and then hopefully we get to our destination. Ewch sometimes can sound so, ewch, you know, go, off you go, isn't it? Ond it's accepted, it's ewch, off you go, ewch, go. Syth ymlaen, a da chi'n mynd syth ymlaen I fyny, I lawr, and hopefully we get to our destination with all these directions, y cyfarwyddiadau, iawn? Nawr te, dyn ni'n gwybod nawr sut I fynd i'r dre, gobeithio. So dyn ni'n mynd I adael i'n gwylwyr wybod yn union sut I fynd i'r dre. We're going to let our audience hopefully know now how to get to town with some special directions, gobeithio. Iawn? Dyn ni'n barod? Dyn ni'n barod. 1, 2, 3, 4. Ewch am dro i'r dre a fe welwch chi. Ysbyty siop ar eglwys ysgol 9 tan 3. Dewch am dro i'r dre, galwch heibio'r tŷ. Tipyn bach i'r dde, tipyn bach i'r chwith. Ymlaen â chi, a dyna ni. Unwaith eto. Ewch am dro i'r dre a fe welwch chi. Ysbyty siop ar eglwys ysgol 9 tan 3. Dewch am dro i'r dre, galwch heibio'r tŷ. Tipyn bach i'r dde, tipyn bach i'r chwith. Ymlaen, a dyna ni. Go for it. Oh, helo, Gwenda. Yma wyt ti fyw, ie? O, sori. Yma, da chi'n byw? O, mae Gareth a fi'n gweithio i'r studio da'n gilydd. O, ie? Da ni'n ffrindiau da. Ffrindiau da iawn. Hei, grandwch. Dwi'n chwilio fflat. Da chi'n gwybod lle mae Greenfield Road? Na, Dwi dim yn. syniad. Dwi yn. Reit ta. Ti'n mynd lawr y stryd yma, cymer y troiad cynta ar y dde, wedyn yr ail droiad ar y dde, a bydd Greenfield Road ar y chwith. O, diolch yn fawr. Dwi'n mynd I weld fflat. Rhif 27, mae'r werth. O, stryd neis iawn. Ydy. Mae'r stryd yma neis, hefyd. Oes fflat ar werth yma? Na, nag oes. O. O, ti. Beth bynnag. Lawr y stryd, Ie, troad cyntaf ar y dde, ie. ac yna'r ail droad ar y dde. Dyna ti, cymer ar ail droiad ar y dde, a bydd Greenfield Road ar y chwith. O, diolch. Wel, welech i'ch dau. Iawn. Rwy'n Ceri. Hwyl Gwenda. Wyl. Ceri!